Darco Novic ahabwa amafaranga menshi muri equipe ya APR. Niba mwirukana bazamuha miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga ni make? Ni make. Aho kujya se hangike byinshi. Ayo mafaranga ni miliyoni 1000 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwaka APR iramutse idasohotse cyaba ari igihombo gikomeye ku ikipe ya APR FC. Reka nkubwire nge igihombo cyo kizakunda. Rero mu ikipe ya APR FC amakuru mfite Rastamani eto oya ibyo bintu nubivuge benga. Oya nago ibyo tekeje byongeye kubi. Mariga ku kibazo cy'umutoza nikime umutoza yagiye bamuhaye uruhushya. Ntabwo turayimenya neza nubwo kugeza kuri umunota ntabwo tuzi ko yagiye. Urabizi ko Darco Novic atari mu Rwanda? Ndabizi. Ubizi gute? Tegereza kuko utabonye ko ari imyitozo n'abakinnyi muri minsi. Ngo reka nkubwire Rodri wowe tegereza nyuma ya match ya Viziyo ari ibyo nzababwira. Hari utuntu turi kuvuga muri equipe ya APR utwo ntabwo turimo, ntabwo ari byo. Umutoza Darco Novic arahari, abafana ba equipe ya APR Football Club mwicare hamwe mutuze. Ntabwo mwemera Darco Novic ariko kugeza kuri uyu munota ni umutoza wanyu, afite imyaka 3 muri equipe ya APR. Iyo myaka igomba kurangira, niramuka itarangiye bazama amafaranga menshi cyane kandi equipe ya APR yabiri mu bihombo bikomeye cyane. Ibihombo bikomeye turabizi Richmond Ramte ntabwo ari gukinishwa, yaguze amafaranga menshi. APR ifite abakinnyi benshi, APR kongera kugura umukinnyi. APR ifite abakinnyi benshi batari gukoreshwa kandi bahembwa amafaranga menshi. Reka nkubwire ngenda mbikubwiye ubu ngubu Sezita izatanya basi mu kwezi kwa 7 mu kwezi kwa 7 Darco Novic ntabwo azaba muri equipe ya APR. Reka tubitega amaso, ntabwo azaba cyitoza. Reka tubirebe ko bizakunda. Aka kantu reka nze nkakate nkabika hano. Reka turebe ko bizakunda ariko nyine niko bimeze cyane. Yego gusa n'umutoza wa APR FC ko nago nibivuga ibyose niba bivugwa kuko ikipe ya APR FC na official statement yuko yagiye iraza ndetse nta nihari ko yatandukanye nayo. Ni mu cyo cya 2 se? Icyiciro cya 2 nkamaneko ikomeye cyane hano. Rodrigue nubwo atanyemera ariko nkamaneko reka nshyire ku ruhande numve ibintu ugiye kuvuga. Nkamaneko ikomeye na nyarukiye mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ifite abafana benshi kurenza izindi zose hano mu rwego misozi igihumbi. Urabizi ko hashize iminsi mike rwose Serami waho umutoza wongirije w'ikipe ya Rayon Sport batandukanye. Waba uzi ugiye kumusimbura? Perezida wa equipe ya Rayon Sport yatubwiye ngo twitege umuntu ugiye gusimbura uyu mutoza ariko ni umutoza hano mu Rwanda. Nicyo kintu nzi. Yego yitwa Rwaka Claude watozaga ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Akaba rwose ibiganiro bigeze aheza n'ikipe ya Rayon Sport y'abagabo kuba yajya kwibera umutoza wungirije. Yes. Na makuru nakuye ku bantu bari hafi y'uyu mutoza Rwaka Claude ndetse no mu ikipe ya Rayon Sport rwose njya gushakamo aya makuru. Wanetse neza uragenda urinjira uramanuka ushaka amakuru usanga umutoza watozaga equipe ya Rayon Sport y'abagore ari ugomba kuza kungiriza umutoza wa equipe ya Rayon Sport y'abagabo Robertinho. Yego ngo bashimye ibyo yakoze muri equipe ya Rayon Sport y'abagore shampiyona ebyiri zikurikiranya, muri zo imwe yitwaye ari unbeaten. Ubwo Rayon Sport y'abagore turayisigira nde? Rayon Sport y'abagore yamaze gutwara shampiyona, ubwo no gutegereza bakareba. Naho baratekereza ko umutoza w'ikipe ya AS Do Kigali ariwe ushobora kujyayo. Yego bushize nabazaniye muri APR FC uyu munsi. Ariko muri equipe ya Rayon Sport nanone aramaze umisi umvikana ngo ntabwo ibintu bimeze neza cyane, ariko ubuyobozi bwa Rayon Sport mwazi kubabwira ati n'abantu bameze neza nkatwe, nitwe bantu dufite ubumwe. Urabizi ko ejo bundi bagiye ni mu Kagera bari bagiye. Ngereka nkubwire oya nyibutsa bari mu Kagera. Bari mu Kagera. Bagiye rwose. Baravuga bati turabizi ko ama equipe yose afite ubwoba. Aravuga ngo twatembereye twagiye kuganira, ngese equipe irimo ibibazo ni gute yagiye kuganira iri hamwe. Yego gusa birashoboka gusa. Yongera aravuga ati turabizi ko duhanganye na equipe ikomeye ya equipe ya APR Football Club. Ate equipe ya APR Football Club turabizi ko tirusha amanota ngahe 4. Na manota asabwa umukino umwe gusa. Ngibe yatwegereye
inanganya umukino umwe none utunganya amanota ati nta mwanya dufite wo kuba twatakaza umukino n'umwe muri ekipe ya Rayon Sports. Ishirongi nabo ngo nibicaye urabizi ekipe ya Rayon Sports kandi nanone irakubwira ngo muri stade Amahoro tugomba kwakira umukino. Mwari maze iminsi mwumva ngo stade Amahoro ngo stade Amahoro yakira umukino wa ekipe ya APR Football Club na Rayon Sports. Twebwe tubwa mbere mu mateka atari igikombe cy'amahoro atari Heroes Cup tugiye gufata ekipe imwe hano mu Rwanda itari ekipe ya APR Football Club tugende tuyishyire muri stade Amahoro. Gusa nekereza ko ibirabyo kuvuga sold out ibyo babyibagirwa. Ndi kwibaza ekipe ya Rayon Sports yibonyemo iki? Oya reka nkubwire ibyo kuvuga sold out. Impamvu ndi kubwira ngo yibonyemo iki? Stade Amahoro ijyamo 2025. Barababwira abafana ngo ntabwo turi bubishyuze muragendera ubuntu mwishyuye muri stade ntabwo iri kuzura. Oya ntabwo bise kuvuga kuri ekipe ya Rayon Sports. Rayon Sports agomba kwishyuza itijyama kirabizi ko ekipe ya Rayon Sports ishyira ku 3,000. Ahubwo turibaza ngo ekipe ya Rayon Sports bimeze bite? Bizeye iki muri stade Amahoro? Bari mu mwuka wo gutwara igikombe cya shampiyona. Hariya ni kuri jone ya kangahe? Jone ya kangahe? Tugiye kuri jone ya 22. Aha, wari kumbwira ngo Ishirongi ngo nawe ngo bimeze nabi. Ishirongi oya si. Ishirongi ibintu ntabwo bimeze neza. Ngo ntabwo bimeze neza. Darco Novic arihe? Arihe? Uzi si impamvu adahari ari iyi. Ni iyihe? Uzi impamvu adahari? Oya reka reka tubanze tubiganire. Niba tuvuze ekipe ya Rayon Sports abafana ntabwo tubize kubumvisha. Nambwira Rwaka Claude uramwemera? Nyinda wenda twamaze kuba twavuze ko nje kubganje bitewe no yegeje ekipe ya Rayon Sports y'abagore aje kungeza Robertinho hari ibyo bagenda bakosora kuko Robertinho ntabwo yumvikanaga na Ayabonga. Ayabonga rebitsa mutoza wawe ushinzwe kongerera ingufu ntabwo bumvikana. Rero niba hagiye kuza Rwaka wenda bashaka ko kumvikana bakajya bimwe bahindura ariko reka twibaze muri ekipe ya APR bahanganye ni tuzano mu Rwanda tukitereka ekipe ya Rayon Sports nituvuge kuri ekipe ya APR abafana ntabwo ari butwumve neza ko ari nashakaga rwose kuneka nkazayazanira icyarimwe gusa icyo nabwira abafana b'ikipe ya APR FC kubijyanye n'umutoza ibyo byuri kuvuga wigiraho ikibazo. Umutoza waracyahara afite imyaka 3 unana hazajya yatsindwa Darco Novic ibyo bavuga ngo bamuhaye reka manze ngubwire ibyo bavuga ngo bamuhaye amanota 40 byararangiye ntabwo azayegezaho ariko umutoza Darco Novic ari muri ekipe ya APR Football Club bihangane imyaka 3 ubuyobozi bwamuhaye igomba kurangira. Rodiri reka nje nkubwire ibyo kwa wakivugishwa ngo Robertinho Darco Novic agomba kugenda ekipe ya APR ikazana uwundi barababwiye ngo ekipe ya APR impamvu yavuze ngo na amagambo menshi ifite ko yavuga kuri Darco Novic nuko afite amasezerano amwemerera benga twaraganiriye kwa kabiri twaraganiriye ndakubwira ngo umutoza no muha imyaka 3 umutoza no mu imyaka 3 nuzizera umusaruro wa mbere mu mwaka wa mbere. Ariko Rodiri ibyo bintu nibyo nemera ibyo bintu ntabwo byemera nkubwira impamvu nabyemera benga no mu mwaka umwe n'igice ndakora cyane kugira ngo wa mwaka umwe wamaye nurangira unyongera uwundi. Darco Novic ngo amafaranga menshi naguhaye urugero rw'ahantu biri umwaka wa mbere umeze neza kurenza Darco Novic ahabwa amafaranga menshi muri ekipe ya APR niba mwirukana bazamuha miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga ni make aho kujya se hangike byinshi. Ayo mafaranga ni miliyoni 1,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwaka APR iramutse idasohotse cyaba ari igihombo gikomeye ku ikipe ya APR FC. Reka nkubwire nje igihombo cyo kizakunda rero mu ikipe ya APR FC amakuru mfite Rastamani eto oya ibyo bintu nubivuge benga ntago ibyo utekereje byo ngiye kubi mariga ku kibazo cy'umutoza nikime umutoza yagiye bamuhaye uruhushya ntabwo turayimenya neza nta nubwo kugeza kuri umunota tuzi ko ntabwo tuzi ko yagiye. Urabizi ko Darco Novic atari mu Rwanda? Ndabizi. Ubizi gute? Tegereza kuko utabonye ko ari imyitozo n'abakinnyi muri iyi minsi. Reka nkubwire Rodiri wowe tegereza nyuma ya match ya Viziyo ari ibyo nzababwira. hari utuntu turi kuvuga muri ekipe ya APR utwo ntabwo turimo ntabwo ari byo umutoza Darco Novic arahari abafana ba ekipe ya APR Football Club mwicare hamwe mutuze ntabwo mwemera Darco Novic ariko kugeza kuri uyu munota ni umutoza wanyu afite imyaka 3 muri ekipe ya APR iyo myaka igomba kurangira niramuka itarangiye bazama amafaranga menshi cyane kandi ekipe ya APR yabiri mu bihombo bikomeye cyane
ibihombo bikomeye turabizi Richmond Ramte ntabwo ari gukinishwa yaguze amafaranga menshi APR ifite abakinnyi benshi APR kongera kugura umukinnyi APR ifite abakinnyi benshi batari gukoreshwa kandi bayengwa amafaranga menshi reka nkubwire ngenda mbikubwiye ubu ngubu Sezita izatanya base mu kwezi kwa 7 mu kwezi kwa 7 Darco Novic ntabwo azaba muri equipe ya APR reka